Ko himen ko para bayit hautrai Jesu Christ. U Jesu ulong gabor nagabenta jogi. Kakerteng Jesu kalongka jimpenim nagabenta jogi. Kuno kakerteng Jesu baru person Jesu kelalang ka jimpenim nagabenta jogi. U yanis bakoi u hikaya ni hagishti jomu kabangilas ngap mendan. Ba u Jesu u kelalang ka sakina gabenta jogi. Hagino ka dor Jesu la kelalang ka sakina gabenta jogi. Lemba ka snam, lemba ka lemba umensiam bakoi. Now Jesu ngidang iyo yang kane ka jinglong Saki nagabenta ka jing penim ngilabano. Namar u Jesu ulawan siyang kaniga portay barlemba ka kerteng jamu uno ubakot kerpat iyawu ulayo jingkoy jingkia nanda shushu u Jesu kwaban penjanay iya ka jingkoy jingkia hangi u Jesu kwaban penjanay iya ka jimpenim hagi jingim jogi bad ulasha yaga jingia baga jingim jogo ban haba ulaya lammi yaga bar kasnam naga krum jog kasnam kaba penim yani kasnam kaba yada yani ka kaba yalam yani shaka jingim bam jeko lempa ka baptisma nidang iyo yaga jinglong dekat banlang gikuan jango balai ban enta u Jesu la dekut mensiam ula on kompa hakti jame nga aiti yala ka mensiam kae ka pelong ya Jesu ban shashito kae ka pelong ya Jesu ban shaya kade ka bor jango balai batrekam hawu lemba u mensiam bakui Enda Jesu layo baptis mangi pule umensiam bakudula wan hiar halo jangu baduta uju umensiam bakui ula yalam yewo sharikenja bansa hando sauposni saupomi haka jinduwai nanda ulastang yaka ministry jong kohime ko para umensiam bakui utrekam sinda haka jingim jangu Jesu lemba ka saindur ka jango balai badu Jesu ula pendap janaya ka saindur yaga jingkwa jango balai upa ban penim yaga porte lemba ka jingia u Jesu ula penim yagi badu ula ai hangi yaga jinglong saki lemba ka lemba ka snam lemba umensiam bakuid dina kata daw hak kerteng jango Jesu Christ ni don go bo haka kertang jung Jesu Christ ni don ga jimpenim baduno u kot ya Jesu da ka jingi but ka jingi kiniot tekana ya ka bor nabu leseng nimpat yo pediang bunsin haka jingko jungi leseng nimpat pediang pura ya kana ka jinglong saki jung Jesu haka jingim nimpat ngei pura au Jesu leseng nimpat Syaiya u Jesu banlong u nom penimba pura jaga jingim jongi peit hangne haka gospel mendagasni lawan sya u Jesu we uburi ubapang yang lengkut ulawan sya u Jesu badula kot kerpat iyawu lada memon mela ban penkui diaga udon ga jinge udon ke jinge khaba uang lada memon ula playa ke jinge ula on ko Jesu medon ka bor ban pen ko dia na pe ngala yem bon snen hakene ke jimpang hendre omdom mano bala pen ko dia na kene ke jimpang omdom mano ba pen ko dia na kibri kilale kumno yanga kilabeno yanga na yi
Kila kindai no yanga, namar kindon bor ban pinkui dianga, kindon bor ban pinkoi dianga, kidon ga bor ayu, kidon ga bor ban kindai dianga. Kidon tang ga bor ban len dianga, kidon ga bor tang ban sna ya ka ain ban bu yanga jingai, naka imlang salam. Henry medon ga bor ban pinkui dianga, medon ga bor ban penkain ban penkuin yakata ka ai kabakang yang ngaban jingai no nakiga se kibriu kidon ga bor ban pensngau siyani kidon ga bor ban penjaburom yangi kidon ga bor ban pendingit yangi kidon ga bor ban penshitom yangi henre ubalai udon ga bor ban pelai lo yangi naka jinglarai ujisu udon ga bor ban penko yangi naka kinian kabakta ya kamen kibri kim don ga bor naka kata une ubapang yang lingkut ulawan bano lada memon lada me idianga lada me pe isne yanga ngat tikana nangiskem ngalaban yo jingkui but haba ulawan shau jisu ula riski ke jingim chokoro artha lada don mano bayoi shua yau jisu kin sa bebiang yau lese kin kawam mau yau linte mau yau lese ulaman kelon ya katkom ka ain jungi ju Henry ulaon lada ujisu ulamon ngan lain daga jinia benda lada ujisu pe isne yanga ngan longru kum kiwe par ki himen ki para ngaru ngalaban yai hakasor ngaru ngalaban leisha ka yo ngaru ngalaban leisha ka jinia seng ngaru ngalaban leisha ka mas bakui hadu minta haka jingim omdon laban leisha temple Hadu kata kapor omdon lahat syuban late ban mani ya ubale rengat baki paid berli Henry ulat nado katonod ko jisu ngadon gajinge namar melong ga saki melawan ban saki melawan ban penim yani melawan ban penkuid yani melawan ban penkoid yani badula yang hakamatu jisu dakaba idea lade But haba ula IT yana de hakane ka dur ko himmen ko para ula pala ya ka pop jomo hakamatu jisu ula pala ya ka pop hakamat ki paipa badula ang pe ngalong uburyo bajakalia ngalong uburyo ulong nampo kumbala bishar na pibaro henry ngawan minda hakamatu uta ubadon ka borban penko dianga udon ga bor man map eki pop jona une unyang ubapang yang lengkut ulong ga dakka shin jonga ba jopi uyan naga benda jongi vai pai vai ko himmen ko para hakamatu jisu pimde ban pe tang une uburi marwe habangi puson ya une uburi pide ban puson hakadonur kamensiam dei manga uta dei manga ngaru ngalong uburi bajakaleya ngaru ngalong uburyo ubadak daki prunsuda ngalong uburyo ngaru ngalong kaburyo badon bonjai ki pop hapojanga nga yemenda hakamat ukenra jonga bad ni de banton ke jingtuwai hakamen siem jogi hakre kerlepa kotrai lada memon melaban penkoi yanga hoi ngashimenda hakane ga mas bakoi hakaba shong haying jonga Henry lada memon melaban penkoi dia na kanega jingshitom ka banga don benda ya kanega cancer ka banga don menda ya kanega jimpang ka banga don menda bad ya ka ju kata ka kerlepan ka boro try kan sa wanghia halo jampi badu jisu ula penkoi ia ngamon kanega ketin kalau keketin kaba pentimai yani ujisu la ong ya ublay upa ngamon ban penim yakine ya uni upai ngamon ban shanshito
ngamon ban syaya ngamon ban long kadak ka shin jangga jimpenim ya bara menda u Jesu ong ya ne uburi ka bamut yengi bara u Jesu ngamon ban pen ko ya pi ngamon ban ma ki pop jumpy ngamon ban pen kai pen kia ya pi nanda ula kener la ka ti jomu haba ula kener ka ti jomu ka bamut u Jesu ulong ka tin balalong do long snam bad u Jesu kener la ka ti halo jomu ka bamut ula ai hau ya ka tin u belai Kakating kalas tamban long do long snam ha uni uburi uba panjang lingkod ha kaju kata ka kelip ma ulalai luit na ka pop jamu ulalai luit na ka jimpang habang ipediang ha ka jingit ya ka tin utrai ha ka jingim ka changi ngin salam ki beriu ki batmai habapi shashkor ya ka tin utrai habapi puson ya ka tin utrai ka penkui ka pentimai ya ka jingim ka jampi bananta u Jesu la kata ka dojo u Jesu kala kata ya ka dojo ta uberiu ba ka dojo mu kala kelalong ka bakuoid man ka por ni kata ya ka dojo mu Jesu ha ka Eucharist bakuoid ban habangi pediang ya Jesu ka dojo ni ka kelalong ka do ka bakuoid ka mensiam jogi ka kelalong ka mensiam ka bakuoid ban ninsa ni kelalong ka saki kumba u Jesu ulang ka saki daga daga snam da mensiam bakuoid ko hemen ko para u Jesu kon uveringi vai pa ivainta bangin kas pardia unado ka todo lada memon melaban pen kudianga ai kane kalong ka jingduai jungi hakane ki Eucharist bakui tomin duai jak jar ka men siam jungi ko trangai ngadon kane ka jingai ngadon kane ka jingshitam ngadon kane ka jimpa ngadon kane ka jingsosi lada memon melaban pen kudianga Yesu di yes nungu yame yame bangi gate hame ka kerteng jame kalong ka kerteng ka bapen kuit ka bapen koi melong ka saki ban yarap yangiru balong ka saki naga benda jame yanyabo ya utai Jesus Christ Jinong la jinong